He mea hanga hau tangata ngā akoranga me ngā whakangungutanga o te kura tuatoru. He huaki tatau. He huaki hinengaro. He panoni ahunga whakamua. He homai timatanga hou. He homai wero hou hoki. He tū tahi te reo o ako Aotearoa i te rāngai mātauranga. E oro tahi ana ki te hāpai whakaakoranga, whakangungutanga kaunga nei, kia pai ake ai ngā hua mā ngā ākonga pakeke katoa. E ua na mātau ki ngā mātāpono o te tiriti. He kai kōkiri mātau e mahi ana kia tutuki ai ngā whāinga matua o te rautaki mātauranga matua. Kia whai wāhi ai te katoa ki te kura tuatoru. Kia whai wāhi ai hoki te katoa ki te tuku takoha whaitake ki Aotearoa. Ko ako nei te hono ngā hiringa o te mahi whakaako me te mahi ako. Ko tāna he whakaatu i te āhuatanga o te tipuake o te mātauranga hou me te māramatanga mā te mahi ako ngātahi. Karapu hoa ka mahi tahi hoki mātau i te rāngai kia mātua ai te whakapiki ngā āheitanga o ngā kai whakaako ki te mātauranga me ngā tikanga āiwi. Kia mātua angi tuai ngā ākonga i te ao mātauranga ki tua rāno hoki. Ka whakatū ara hoki mātau hei tū honohono i ngā kai whakaako. Kia rātau anō. Mā roto i a mātau akoranga ngaio i takea mai te rangahau. Me ngā rauemi kore utu kaunga nei kei tā mātau pūtahi mātauranga āhiko. Hei whakatairanga tikanga tōtika mo te whakaako me te ako. Ahako toko iti, he ngā kau nui mātau e noho mararana i te motu whānui. E rite ana ki te āwhina i a koe ki te waihanga rere kētanga hirahira mā o akonga. Whakapā mai kia mātau ki info@ako.irakati.ac.nz. Rapua rānei ngā rauemi i tā mātau pai tukutuku i ako.irakati.ac.nz.